Halo guys, berjumpa lagi dengan channel video saya Pecah Lapangan. Jangan lupa subscribe dan like dan komen ya guys. Kali ini saya akan membuat video tentang ngedol HP. Mohon maaf kalau durasinya pendek soalnya cuacanya tidak mendukung. Duit ya lah kak. Betul HP apa aja ya? Yang sila HP bodol-bodol. Telepon sandi kalisit lah. Apa? Belum nyong nep. Betul HP yu. Ning rahasia we. Melaku mana nih? Gelem ora kone. Yo, nyong gelem meno. Nyong utak entene ke kon ngarepe tower. Oh, ya wes. OTW. Betul lah. Pangalo na nih. Yo sige. Yo sila. Kuwen. Ada ko si manditol. Yo. Mana yang mana sila kene? Tapi kok di situ kan telepon wong di situ. Halo Kang. Apa man? Konana ning di. Yo meno man. Ya nyong di warung ya man. Tak entene ke. Oh ya wes OTW. Iya no. Man, apa nih sing mandi dol? Gelem ora Rika. Apa man? Apa nih? Gelem ora. Gimana man? Tak cek ini man. Apik ku apa? Buruk ke man? Ya murup, apa ya murup. Kayak apa man ini man? Polanya kayak ke huruf kayak silitena ke. Tidak apa. Ya wis. Apik kue bisa kayak foto kayak anak kembar buat tone. Kabare bojo dari kage. Iya kayak sing merantau. Ya wis ya, man. Ya tak sekena. Kayak wanita tukur tambah pira man. Apik kok apa nih anak FFP. Tak dul man. Tol. Ya. Kue nyupe tuh ayang kuning kene. Dilung apik-apik kue. Anak kayak po, getor GTA. Ya man. Yo sekan bayar sekan. Ya. Kudune nyong sing nyekan kono, gobel. Ya Kan ora. kon sing nyong sing tuku ning jenengan. Ya. Kono sit to. Gan. Mari do. Op, pas. Ini loh, tutupin ya. Sekian ya, oke. Ya. Oh, yo saman. Ya. Ya apa nek? Ya. Man lu ngalah. Yo, goblok. Tuh man. Alam ngot, apa tak lawan man. Kawan tuh maning.